up mga karuba? This is again your Konyo Boy Apong Glenn Repen English Ilocano Aglalo. And today we have a trivia. Our trivia for today is the festivals of Ilocos Norte. Apay ko na yun? Kasi, dito kung November, kada ito November, tatakong matitanok ni Ilocano Festival of Festivals. Yung kasang-kasat, pandemic tayo, and alam mo na, for the sake of our health, awanti events kada dayjay dupudup nga tattao nga mapasamak isu nga sorry na lang muna 2020. Okay, so itata sa bagay baka dadigay kaya na nga makaammo ti festivals ti kada ili, so itata dayjay man tiket ko nga i-share anya pay daputi tanok ni Ilocano makita no kasano ti kabaknang ti culture ken tradition iti Ilocano ti Ilocos Norte. Ken naglalaing ti Ilocano as in talented. Dalaling dang agsala like me. O di pa? Kayang-kaya. Ayan. Alright. Kasi di kalaing ti Ilocano. And every town ken every city ipakita da tigijay festivals da. Okay? Sa another trivia, amuyo ka din at Ilocos Norte, we have 21 municipalities. 21 municipalities and 2 city, Lawag City and Batac City. 21. Ang galing tayan din. Okay. So, before we start, rugyan lang tayo digijay. Let's start the festivals and let's start it in Bacara. Okay, so dagiti manen, Bacara, it would be Bacara Festival. Dayjay, adong amiti baka day di mo na lang panahon. Isang Bacara. Okay, next, my hometown, nga hangkugay nga hometown, my second hometown because na ka mga dijay. Inala nakdibagat ko pinikot na kaming nakdi paway. And there very ayun na nakasiksikat nga festival, the Guling-Guling Festival. Okay? Dayjay festival ti Paway. So marno, here in Lawag City we have the most famous Pangulinawen Festival. Pangulinawen, usok inde nga ma. Kakamutuloy na. Okay, alright. Of course, sumarno, Pinili at the Bawang Festival da. Deta, ti pagpanakil tayo dito Ilocos Norte, no adda man outbreak ti aswang, pinili ti maudi nga maalahata, Bawang Garlic Town. Okay, next. Batac City. Batac City, of course, it's famous for its empanada. So, nagbalin nga Empanada Festival, nang nagbalin na nga syudad, iso tinaimpanagan nga piyestada, data pinag-empanada da. Okay, so Marcos ni shout out to Mayor Antonio Mariano. Bikini man. We all know that Marcos is a vegetable town. So ti kwada ti festival da pinakbet. Sumaruno Banna is famous of its Panagabuos Festival. Amo yung naapay panagabuos tin nalada nga festival da. Amo yung dayjay traits kendete karakter ti abuos nga titinulong da before pinagtutudwan kada ko dagi pinagimpok jadi pinagurnong da timakan before the typhoon or before the rain kasjay kanot ti mangipagpakita ti karakter ti tagabanda. Isu nga inalada deta Panagabuos Festival. Okay? Sumaruno Dingras. Of course, Dingras kat may sapay deta nga vegetable town. Isu nga deta piyesta da Ani Festival. At kakantada, Are you okay, Annie? Ti sumaruno Sorsona. Okay? Ti met Sorsona Gameng Festival. Okay? Ti Gameng Festival, amo yung dito bagada gameng, nagkaputi daga. Isu nga adu ti Abadaludal ni Bijay. Kasi di Bijay, hindi ito balinghoy, di kira. Isu ti
ipagpanpanakil ti daga solsona. Kagumatang dyan ang imas ti talaga, abada. No kaya ti pa iti mula-mula, nga kasla aba, iti chay. Okay, deta ti solsona. It's the Gaming Festival. Sumaruno, Sarat. Okay? Nung kitkitan tayo ti Sarat, anya nga tatibay pagpanakil da. Of course, the Binakol Festival. What is Binakol? It is another, anya detoy, woven cloth. Naku na, inabel detoy, ngam dadadakkel. So nga medyo natatatangkend da. Kaslamit lang hanen. Binakol. Tay inarmidul. Hanen. Sumaruno, San Nicolas. San Nicolas, of course, tayo makita tayo nga nakalatlatak dita sirkulo da. Dahil jay banga. Dahil pinagarami ti banga. It's the Mili Festival. Dahil ko na nga ron ti taga San Nicolas. San Nicolas banga, no tiktikan nalagda. Okay. San Nicolas banga, no tiktikan nalagda. Okay, that's the San Nicolas, the Mili Festival. Sumaruno, of course, the Curimao. Curimao, it's the Dinaklisan Festival. Siyempre, isumot ti kasikatan nga, ano dito yan, iso ti pag-alalaan dati, source of living da, tayo pinagdaklis. Okay? Napadasan nyo ti naman nakidaklisan, yung kalaang makiguyuguyod. Kanda ka ti may isa nga galunggong. Okay, sumarno Badok. It's the La Virgen Milagrosa Festival. Apay ko na yung naala ni La Virgen Milagrosa ita Badok. Doon na tayo ita nakaisagsagan na idi. Idi una nga panahon. Iso nga itata iso na pa iti provincial patron saint tayo. Ito Ilocos Norte ni La Virgen Milagrosa de Badok. Okay? Next, Nueva Era. Of course, Nueva Era. They are the reigning champion of Tan-ok. Okay? Isuda pa ilaan ti kaaatiddugan na nagpaling nga champion. Kaputa. Awang matatat. Ang mutiti 20 ngamin nga champion. Awang mut namin tilaban ni tadi. 2 years na ka champion eh. Okay, they are indigenous people and they are the Igorots who are representing the Tadek Festival. What is Tadek Festival? Dahil DJ kasla Igorot mapanda makigubat, mapanda kasano da nga agaron ti may isang babae. Dahil pinagasawa da, dahil ipagpakita da ti Tadek. Tadek culture and tradition of the Igorots and the Ilocanos of Nueva Era. Next, Pidig. Siyempre, di kayo Pidig ng mamartag. Ada Basi Revolt da. Ay, Basi Revolt da. Basi Festival da. Akta di kita taga Pidig kita mamartag dita. Ada mo kita ko, mamuyo ni Marlutihan. Na real di, mamartag dita. Joke lang. Baka hindi na YouTube ko, i-report na. Pero di kita taga Pidig, iso na nga talaga di kita nangilaban, iti Basi, ito'y pagilian tayo nga Ilocos. Ilocos region data. Iso nga, iso datay Basi Festival. Sumaruno, Pagudpud. Pagudpud would be the Kangayedan Festival. Okay? Itata, ada mapaspasaran nga landslide di Pagudpud at kararagday kinita, sapay kumata, safety da kumalata. So, sapay kumata, malpas din nga mapaspasama katakwala. Pero Pagudpud is a very good place. So kapipintasan nga place para kanya, ita norte, at ay jeti pagkakita ti Boracay of the North. Okay. Our next, it's Banggi, Amian Festival. What is Amian? It's the wind. It's the north wind. Banggi, windmills. Amian. Amian Festival. Iso ti Fiesta da Mutluka. Of course, sumarno, Burgos. Burgos would be the Sanyata Festival. What is Sanyata? Ti Sanyata kano, ti English ti Sanyata, dragon fruit. Mo yun. Dragon fruit English ti Sanyata. Ijay Burgos ti pagkakitaan ti biggest farm ti dragon fruit ditoy region Wansa or mostly ito dandani ito Luzon. So nga kasjay. So ti Sanyata Festival. Sumarno, Pasukin. Pasukin would be the Panagsana Festival or the Pinagasin. Ijay Pasukin nun ti pagkakitaan nyo ti kasasayatan nga uubing. Di da pulos may baga kadakwada nga sika nga ubing awan asin mo. So nga di ijay ubing ijay puro na respetado.
hangagas lang kadang hindi ko asi kang ubing awan asin mo ah. Kunada. Okay, forget that. Okay, Sumaruno, it's Vintar. Vintar would be the Siwawer Festival. Siwawer is another, it's a kind of bird. Siwawer, the bilit, bilit ni Siwawer. Sa balit bilit ni Andy, sa balit bilit ni Marlito, sa balit bilit ni Jen, sa balit bilit ni Vintar, like Siwawer. Okay? Next, it's Adams. Adams with the Ginginubatan Festival. It's a war dance from Adams. Okay? Karasi. Karasi, it's Magdadarantalik Festival. And the last one would be Dumalneg, Panagwawagi Festival. Okay, di kita nga rin di kita festivals, iti Ilocos Norte. Sapay kumatadaman na adaliwan niya ako. And shout out sa damdamag sa Sumbat. Pakinggan niyo ako, nasa 92.3 Magic FM ako. Palagi ako nandyan. Hindi lang ako nag-vlog, nagra-radyo din. And, ano ba yan? Sa lahat ng mga nanonood, mag-subscribe kayo and click the notification bell. Okay, that's it. And this is your con, your boy Apong Glenn, repping English Ilocano Glolo. Yo, peace out.